Basi weka wimbo imekubali sasa. Hakika roho ni saa timba ni baba. Kama unataka kudansa sababu bisi. Oya niliwe maisha marone. Amaliga bisi. Oya niliwe maisha marone. Ngoja dansa yani. Ngoja na. Sio ngoja. Akambwete dansa. Eretiane taliwa. Safi sound. Alright, asante sana. Oyagrunganere Rebecca Thomas. Gotara kwa yankieke bono. Gotara kuya sana gotara sera Rico sana romoro brio sera sembe okimaga kesemunyo oseri butakaga no mwana baboge tutu Videlis Mochoge. Bono tigango tuchake na inde buli ga request awa egere togende yamasemo bakagalia buno butambe togokora ebintu. Njirenga une girlfriend mugambe wa tebiga bo bataruno ko kujama tera una yabona ko yanyora request hour mwacha kanaanza na bwana gali mwaseli obotaka bono tikato request asenchira yabene kegima ngoikore kami una yeso mindale moyo ngoikore una yeso mindale moyo ngoikore toku moyo right ngoikore una yeso mindale moyo bindo na bikonga una bira konge ngoikora secretary yeso nyoranga na bagusi global radio ke mboki gane ke mogusi ngoikore aya turati wa magega ngoikore aya turanyurwa muno ngoikore aya turati wa magega ngoikore ngoikere kwa bomutaka ngoika kwa gamba ngoikere kwa burwa ngoika wejaya ngoikere kwa burwa ngoika wejaya ngoikere kwa burwa ngoika kuirana ngoikere kwa burwa ngoika kwemurunganya yaya turanyurwa Alfred Bwambi watara kwa yoko ya woli Iga buate tense Riko sawa tunaanza na kishindo Una yeso mindale moyo ngoikore Una yeso mindale moyo ngoikore
manchuma tegeri ento wente hokora noko share stream tegeri tangani share stream kere wa share stream ndi kere comment ronde ndanga no meto gontinga yobwate te korwa yebi interview yobwate te korwa matera ya mayanga yago senia korwa so el verbo tatime yo moro video kegima link nere na bekire ga asenchire comment section tafadhali na bogo click ga woso ase screen ga onte vinga yonte gerete korwa nende ton sabako tera tafadhali asaboni gaton sabako tera chinga matera ngui kachire higorio onsa matera boni ga ngu kuningu kunkirugo chiga chisa chicha matera mango tenga ansaba matera alio take ton sabe asaboni ga ngakere simi 0753241889 yo Airtel Safaricom 0708585375 we're gonna book ngakire nchira ya WhatsApp na book ngakira voice call ase bali bali ga ale chinse mo chiagal bali bali diaspora na book ngakira woche mase moga mbena inche asenchira ya WhatsApp 0720975368 nere yinoti sana nebere enoti kiande sana nebere sano isato isano nemo isano na isato na book ngakira wocha onte binga nkaya bombo aterete eriyo kungakira wa share stream ongakira wocha bogana boso ase screen ndo chenga link yeyo link inanya bekire gabo yes na bekire link igabo naboko ye click igabo chega ga screen ke montebye yemo ase yemo ndenge ontegerete kurumbe kirobira tutuime yomoroberio pero ko wachire biya sana mwende ko chaki by the way yangu chaki nganchire ngo chaki na inche ndayunga kidogo kwa niko nini pero ko wachire biya unasikiza AGR FM. Unasikiza AGR FM.
ikole unayesomi ndale moyo ikole tu kumoyo. Right, nchirenga bune yugo request hour. Ndikora roli bashire stream ga century abene kegima. wasato kongolere yangaje Yes, ndoshega kurunga Evelyn kwambukaga. kongolere yangaje Ero motangane ga igontomere 100 stars. Nenchira ya moyo support request hour. Ali tukuligoro naro chega ali oboko bwansu wasale. Garagari ya Lucy kwambukanere. Ero ndoche Evelyn kwambuko tuchakiriga. Ochekale baba Mungu wako zisemie. akingo koragi Kubariki hadi ushangae. bare buya chena magoye abandi bamete buya chena magoye Right, ndochega nasinyatichi wa share stream ye mara mange sana. abandi Nasinyatichi ndocho share ga timiti na kyayo tarashi abono ba. bamenyete Rawo tegende ketani okora no share stream ontenga yombwatete korwa. Na toshagete byando chijideke mirongeta tochuka chacharukirwe chinse 10 chinse kianda. wabaseka Fadhali share the stream. ngenjoyo botaka ngenjoyo Njikulile batu mlishi comment chabo lakini tete kora lile ba share stream kwanza ndaba recognize ga on air. akingo koragi kerawo akingo Poli kwamboka asante sana. akite jayo baba akite akite jayo pomina akite akite jayo pomina akite akite jayo mugaga akite akite jayo saja akite akite jayo pomina akite Namna kama hiyo. Ndoshega mata bona rio share stream ya mara mange sano chikale baba. Nguranya ugose senyo nyakobororo. Gende kanani. Nchirenga bune yo asante sana wathenga share the stream tafadhali andonse asolegere tonyare wikera bali batara manga twachirega sembeo ase enchira ya aveneke egima nichikudigire comment chino chachirega ando chinyinge sana chikomendo chachirega chinyinge sana na wote wewe nabukunga kirisimigo chagaiga ngana lya tworo nabukunga kirisimigo chaga honte binga nkayubwate to murubiri yukuru ale na intwe mbe imbare bali osime yo murubiri asibira mune biga byabono ora tugende yemase mabuna botambe mbakagalia 12 igoro twazo moto ya tote bana ngana lya tworo abekire linki ga wase comment section tafadhali nabogo ye click ochezige ga screen ndiko gukwana nabantu banebuka abangoleta ga screen enjo namba ya seminara nego ireke ma 0753241889 ose 0708585375 nabokunga kira century WhatsApp 0720975368 no moto ya senge yobotambe mogo kona toyoroe shinkoro kochiachene kire natororane no moto ya senge yobotambe abake iwe lyogiryaye ngoro tichenge no mogoko tomojorere abo yo akorokunga rino ntiri no watera kwa yo kuyande tukura watisimirega yes abagusi Global Radio. Hello abagusi Global Radio. Hello abagusi Global Radio. Hello, Yes, how are you? I'm good. Oyoningo. Roda wa Mudaiga. Okay.
Yes. Inera usiglo boredio. Nsori ngo betatu babere batatu imeyomoro berio. Ndate kora chaka Vincent Mach. Umoterio ndikuru usive njo. Motebi. Simi haya utokire. Asante sana. Karange yangire. Rengereria dare mona intwe. Kuna watero kuya sana watero no mungana kurugana Jeremiah urino ntire. Thank you so much for my share stream mata bonare. Thank you so much the kora leba share stream ndo monte ma share stream eyo. Mayo chawo so much comment chirega chi nyinge sana. Mogo kona toyorore shinkoro kochachene kire na tororane no motoya senge yogo tambe mogo kona toyorore shinkoro kochachene kire na tororane no motoya senge yogo tambe na furaha tutaiona mioyo ikitakata sana kwako Mwokozi kuonana na milele. Right, asante sana kuruga Melody Nancy Obila. Andanga tunde ni kuruga le chinsemo charalia. Andewinga nikiwa na Nancy Nyatichi Florence Nyangenya Phyllis Joel pamoja hadi mwisho. Ahabu hoitire na bothi. Adenga nyoto monde wa mashe stream ugabo next ning online. Onde roda na korota ngando kurugal jizmo chamthaiga hosoria banta bange sana Mido Nasri adanga tune from Nairobi Karen Evelyn kwamba kurda diaspora tangani kondani ngigo sako mugunya obe no mugo esta mogoi kurugal jizmo cha KSA obe no mugo noye Nancy Nyatichi na korota ngano retunde ni kurugal jizmo cha Dubai na otora Mombaka Engoli Paul Oyunga ondanga God bless you Delvi Josi kurugali Beirut Lebanon niko ndani salamu kwa my hubby Davis and daughter Linda Follow Yunga wandenga God bless you Alfred kwa mboka Johnson wandenga hi Edwin niko ndani kutoka Gulf awa waingie ndani mamango Gladys Mora babangu Kennedy Virundu watoto wangu Joy na Jason kutoka Virongo Ria Nyagero Josephat Muzadanga watching live from Coast niko ndani Kurunganere Pino Omweri may the Almighty Lord continue blessing you Edu na otore kama mpaka Omweri nicheze wimbo wa Martha hapo kwa kucheza kidogo chingo cha kucheza matera chiwika chinsa 10 na leo ndinga mbwato keregendo gete abikuro byoka Heli nyandoga ndinga tuko ndani Martha Kimuma kurugale jinzo cha Barena Margaret Karuba Michira ndinga watching live from Nairobi County niko ndani na potio kule ngigo sekia moria abutire na poti ngigo sekia moria abutire na poti ngigo tako babunya Rebecca Thomas nangotera kwa yoku yabori Evelyn Mora ndanga watching live kurugale chinza cha Gal 55 Helen Wochere Helen Wochere na korore gabo kabisa kurugale chinza cha Saudia Helen Nyanduko Elizabeth Tai hapa Wesley Urare na korore hello Edu show ni nzuri naomba my mom Alpha my dad Joseph my sis Elma Lapia son Edgar Alinyando kwa nga do fine ye goti don fast So Google dena ondinga niko ndani from pumping ya mama no mete guchitabakali rogoro Kole ngine ere hiyo Doshika Gladys Nyachanda niko ndani kuruga jizo mache United Arab Emirates kama kawaida pamoja na Omwana Edel Monte Paul Mogere James Wero Lydia na my mom Turusila Nyachina dada pamoja please nicheze wimbo wa Mwaniki Mambiane Abantu baitiro motye ingikero na poti Abakungu baitiro ingikero
moria. Agwe sirena botie. Ngigo sekia moria. Agwe sirena botie. Jezebel, amakungu enchome. Omusaja kairana akarare kero. Wako ya mondago tinga mutu yo tuchandire murusi yo kale makutonyore. By the way, mbembenere ya shakira wasare ni chiskuru chitu chagusi. Oshigalia heskuru ya Nyabigina Boys amona amabuko mixed secondary school. Azetu kuliko rumero niko bwadete kurugale chinsemo cha mabuko ugasambe domwe kubulia abanafunzi 50 ebere. Nyabigene domwe kaya kubulia abanafunzi emye ya mone 40. Wikaboniga ekeini kyoko sekyo kuyewe chiskuru echo se chidomwe chingira hamanyika. Iye korokinga ya ninde mbembe ya chakire weta. Etare asa wana baito. Na hata leo wanawake wengine wanaharibu wanaume wao. Okumewe mwancho moteli umurai wasomo konyo umurai bwense William Ruto no alenge gali moranga. Mwete wano kiromo ndongo eligeli yale chikura kabisa. Igade tenya ko kubatena ki bottom up. Mwaro chega ali Nyamira jeta karagera gali hoteli elikire bottom up. Abakungwe jonga. Bakarukanga yaringe surprise visit. Shanda watanga ya njaringe surprise rangiri goro yage tumba ke wete nsali tonya te enyombe gache chiko meaning abandomba informe tunga ya it was just for PR. Alright, asante sana. Krisi nomba sana ngatunde ena Viola Brenda niko ndani. That's Bashir Were Busia nga following outer Jesus Busia. Haili nyanduka tanga nice song mama ke Dorcas imana nga tunde. Mother kwa mga watching live from Nyamira. Jonas Mosete from Nairobi niko ndani. Morgan Aseta Mosanga Korwathika massive na soire me yomoro Elisa Seria na Miriam Mishikage. Wilfred Nyabuto Oyaro na Charles Basoime. Mai wakolira magwa tanga ni mwanchio. Terero to tanga Women Crush Wednesday. Poli kwa mkanga watching live kurukisi. Be blessed. Unibeba ananga mwanonga na kiore salimia watu wote. Mwakwani umwensi. By the way, gorana bateti the trending things in Kenya. Hase umulio kabero muralia Jack Maribe. Baba ngangwiranira ni bale amona Eric Omondi the comedian nanga na babanya leto mwana amo lakini nga Eric tanya como konya nchirende tanya ko responsible. Eric Omondi gorata betenga ochire komote togenda DNA baba togenda DNA ere na baro chinga mwana utakobora according to Eric Omondi aragata yango mwana oli o Jack Maribe arenge shikoba shwango mwana noyo anango ba responsible anango mwakada no anefia ona metena kyo mwana akorara ere to aranga the president of single mothers so korukunga nero moteli the artist akode igamote binga Eric Omondi keromo subati yako chorenga nae ngino abana bane nae abira toke na bota beta to mu abo biologically na ora ende akuna je kwenda DNA igo muswati kago choro mu gake ska na kodata ba tata onyo gwachoru ngaya na wende kolendo mwana oyo molende no eko oleshwanga mwana tali ona mwenda DNA kane badaire ndo mwana olio ko muswati ogo choro muswati ere na maete ngura alendo mwana oyo ya Rawa tangu ulelera abana bae batano atagwati musacho atagwati mukonyi njana kote to kolirwa liboli alimo by the way musacho nde wensi ole skogali ondegerete mwashire DNA wanyorenga mwana oli tali yogo
Kera wikire DNA gali kwanyero mwana oli aroga akimanyinga takobaho. Naki ayena akoda goteba no urendo mwana olia will you take care of the kid nonyanga ogochoro metero gochoro tangana tato mwabo mwana ere mwana kwaro retali ogwetera DNA will you just take care of the kid asenga chae almost what otebre nae oyabande oginyore omonene toge tarangura boku yasana ndede kora bwatoka kwanza maye kubwato koko o tarangura yes na konyoro Tindo chega Nancy Obila ochirega Vete kumvike screen ga haramo nyera toga asobwa Yes, nende kuramu watu kaga ase screen yes Meldin Nancy Obila Hello. Unmute your mic. Bado. Yangire, rakarali ile simu yao kidogo getogo. Yakurunganere masese. Matera ali amakura maya, matera narabwate obosemya gete. Nekyumusacha n'umutwe w'umukungu oye Buna Kristo ari umutwe w'ekanisa oye Ere akerwa omunyene asinga encu oye Iyo musacha n'umutwe w'umukungu oye Ere akerwa omunyene asinga encu oye Iyo musacha n'umutwe w'umukungu oye Abaibesa sana abaibesa Kerungo kemeronge bere naibere Abaibesa sana abaibesa Kerungo kemeronge bere naibere Abakungu maiwera basacha Kunama kwa maiwera yesomone Tarinya nakwana bakungu mwiwera basacha talimoniga mwangero watanga women empowerment asaba swati you want to run your marriages Tarinya nakwana abebeso yakwana 0753241889 namba ya studio nabukungakira gochaga ya maseyemo ege namba ya WhatsApp nigo irekegima nabukungakira gochaga 0720975368 All right, ndo chega poli kwa mkonta watching kurugade kisi. Thank you Unibeb na kororegabo Janet Kerry handinga from Beirut, Lebanon. Zipora moja handinga niko ndani kutoka Saudi Arabia hadi tamati. Kungumu banje abasacha baino Buna Kristo anchete kanisa yaye Ere akerwa omunyene matera unayo Oyaba kungumu banje abasacha baino Inwaba kungumu banje abasacha baino Buna Kristo anchete kanisa yaye Ere akerwa omunyene asinga encu yaye Oyaba kungumu banje abasacha baino Abaibesa sana abaibesa Kerungo kemeronge bere naibere Abaibesa sana abaibesa Kerungo kemeronge bere naibere Abakungu mwiwera basacha Kunamoko mwiwera yeso monene
Right, Njega Sylvan Nyawaga from KSA following. Kunamoko Senda tanga edule ukianza request sawa, please you play for me song ya Kangemi Youth. Simukaye Ile ya jana. Omanyene Thank you. Nakiondeteyo bwangete Bintinya Imani and the tune from Dubai. Be blessed all. Eniga. If Dominic Ma Eric on watching from Nakuru. Urinda. Ili nyanduka on in from Middle East Namatha Kemuma. Uyogwa. Channels on getting you loud and clear from Linana Suits. Omanyene Kiroshika Elizabeth Acheng, President Samuel Nyakuni na Korore Wewe Kurugal Chisema cha Emirates. Urinde niga koyosi Expo 2020 Dubai. Enda Oiga sacha mubanje Abakungu baino Nyangenya Florence andinga what about ingekuwa anakuoa na watoi hivyo uwezi walea Kemerongere naibe metekere kwa ngere kunywa makabwata abana it's okay mwaiwana ni nabwata abana but this is a situation kwa where mwanyuma nirebia umwana okire metenga umwana no yone lakini uchukumini kai Acha mugenda DNA gali umakonya mwana tali Wera yeso mbona lakini arawata bado mwana no yo lakini DNA atabirenga. Will you take care of the kid? Caroline Ondinga Ifevedo, I see you loud kutoka Saudia. Irene Mondinga Tiganda ake torake. Igo tuona na ile masaa. Toro yake wagatorege gaba minda Irene mo. No ma. Minda. Mojol dreno moto tundini kurugale chinsemo cha UAE. Dan kanondia kibosi round thinga lock de kurugale chinsemo cha Sabedi. Yeso ne omaneno ne Nikomweba Azalusie na tambe Nikomweba Yeso ne omasanyo ne Nikomweba Azalusie na tambe Nikomweba Quiero nalengo mokeo Wana buno mwana nkalera buno mwana Esa kandenda Quiero nalengo mokeo Wana buno mwana nkalera buno mwana Esa kandenda Agankinyo Kangityo bwana Kangitya obotae Esa gankinya Agankinyo Kangityo bwana Kangitya obotae. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mahali hapa tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei akamanya nafuu. kurwa ragante ikende ate tutari besa agante iturare nere mwe yemo ngunju Nitalimidi jina lako kwa matendo makuu unayoyatenda kwetu wadhambi kamwe tunabudi kukutukuza Bwana unayoyatenda kwetu wadhambi kamwe tunabudi kukutukuza Bwana Bwana wewe ni wa ajabu nitalimidi
nijapopita kati ya bonde la mauti, sitaogopa mabaya, maana wewe nami. Gongo lako nayo fimbo yako vyanifariji siku zote. Gongo lako nayo fimbo yako vyanifariji siku zote. Bwana wewe ni wa ajabu, nitali jina lako kwa matendo makuu unayoyatenda kwetu wadhambi, kama yetu na budi kukutukuza. Unasikiza AGR FM.